Okungezeki kubantu uNkulunkulu yendeka mbona khona ekhanda iphethe ngokuhlala nguProfeti Dlamini Mthandazi. Siyahlola online, siyahlola futhi ngofikile lapha ekhaya, sikwelaphe, sikhese into zakho njengoba nje ubona sesikolweni sami mbona khona ekhaya ngendlela ofanele sikulaphe ngayo. Siyahlola nje impela deep, sihlole nje impela sihluse into zakho mbona khona ekhaya. Konke mbona khona ekhaya kuyimali, ayikho ke into yemahala. Lo msebenzi ngawuphiwa mina uNkulunkulu, ngawuphiwa ngabakithi. Okuba njalo ngibuka indlela okwenza ngayo izinto, ngakho ngisembulala umuntu oneyinkomo nemoto zokuhamba. Singakhile nekhaya kithi ngibukele khona ekhaya. Mina ngisekhala sekhaya kubaba bengingenandlu behlele emzini nabantu. Njengoba nibuka nje sekunorondo. Le rondo leli isigodlo sami, le rondo lo. Akusiyo urondo wasekhaya, ukhona wasekhaya rondo nawo ngisawakha. Isisikole le rondo wasekhaya. Le one room enibona lapha eceleni la ngihlala khona iphethe la ngilaphela khona. Ngifuna ukuthi kubukeke mbukelo khona yakho ukuthi ngiyasebenza mbukelo khona ekhaya. So labanye ngapha uNkulunkulu. Mina ngizake ngiphuphe ngimlapho endabuka, ngizake futhi ngiprofit. Nedi into eyenzeka ngifuna umsebenzi uphele. Umsebenzi kube nenkinga. Kagcina ngingene kuphi ekulapheni, angazi kanjani, angazi indlela eyangena kimi egazini lami. Le nto yavele yehla emazulwini ngendlela engibonayo mbukelo khona ekhaya. Angizake futhi kuthiwa ngiphuthwa ngegaba ebuhlalu kunjenjena ngibukelo khona, cha mbukelo khona ekhaya. Kwavele kwenzekela nje kona automatic. So uNkulunkulu uyahlela ngomuntu wakhe, uNkulunkulu uyenza izimanga ngomuntu wakhe. Nawe mbukelo khona ekhaya isiphiwe kwesifike endlela enjani eyahlukile. Omunye uphupha amanzi, omunye okhulekela abantu, omunye bamprofit, omunye bayakuthwasa, omunye yabona kwehlukene mbukelo khona ekhaya. Ewe ngibona ninesibindi sengene emanzini, ngesibindi ngendlela esimanga ngene emanzini, ngendlela umuntu ngimahle kwangibukele kuwe anginendaba, but mina nokubukela video ayakuthinza lento uyayifila uzuyibhuza ukuthi umuntu kahle uthabe umuntu baba lonke benesilwane lonke benefish le ukhona ngene emantini kanje, cha ngayiphiwa uNkulunkulu nesibindi mbukelo khona ekhaya. Ngiyofela khona emantini bese social fela kuphi empini mbukelo khona ekhaya. Uthini lo khona komphe khona konke ngibe ngiphethe noma ukuthi umntwana ngendlela efast kanje. So khuleke kwenzeka so vele ngibe ngikhulekile mbukelo khona ekhaya. Ngiyanithembisa asihlale emkhulekweni sithembe uNkulunkulu. Angeke uzube nento lenhle empilweni yakho ungalahlekelwa. Lahlekelwa imali, khipha imali ekhikhini, zama into osaphila emhlabeni bizama ukuze uphumele. Ungathi wena uyenyangeni yakudla ezangoma ezadlala ngawe, buka thunywa ngayimini, buka thunywa ngabantu. Zama into osaphila emhlabeni uyozama ukuze uphumelele. Into osaphila emhlabeni ungafangene emathuneni, zama mbukelo khona ekhaya. Inkosi ikubusise, ngiyakuthanda ngithi Jehova akusilele.